kondisi kamaukan ro uba amartel en mukhim ulaong bakarukom trikam ke sorkar jala hakbede bakajing pelat yakabha jongka council na udoyong bat na kimarpo khandau kalong kumak hen nongkrong habadawa bandan kajing ken kebashai bat kajing pelat yakabha kumbala kedau hakajing tho uba amartel ulakran benyau baki officer IAS ki trikam kum ki bompat nang ban pule ban tho ulaong bahaduk menta karukom pelat ke sorkar jala yakabha jongka council kalong kumadei penban ki basyukrong namar la pelat kat bas ngobit klemjing TPA bat la sa haka umdum uba amartel uladawa baka executive committee kadai bandawa penkiu yakabha naka arphausan syakalai phausan person na udoyong bat ban ai ka jingkhen ka basai na lor ban pelat maryakut usnam mangtingka kumba julong dan nama bercipta Allah di bawah orang kita. Dia membenak dia kita bertambah terus. Dan dia menolak simpul. Dia menolak. Dia menolak isu ini bukan sekali kediskusi. Kita adalah orang berdekat di personal interest. Nikratko ya kat distrik interest bagi legislatif interest. Namun, kemudian kita kesekat. Lakum IAS, lakum media, lakum kolektor, lakum auditor, lakum berarti reject lah. Nanti kita lihat kesekat. Lakum dan reject lah. Di Bongnam, bagi Bo, bagi Ken, bagi Jan. Bagi Bo, saya katakan. Kemudian kita akan masuk diskonsep. Bagaimana kita kalau kita, bagaimana kita perlu kalau kita, bagaimana kebetulan kalau kita, bagaimana kebetulan kebahas kalau kita. Ayo berlaya. Berlaya di omsa, di nongkai, jauh depan, nangkai kita, apa kita, di long kita penting, kita spesialis dengan dalam kita, kami bertemu, kami berjaya, bisa disebutkan, bahwa ini kalau kue kita, kan orang Tuhan di sini. Dapat proses dan hanya harus selesai. Kailan si kailan dan kailan si kailan si jauh. Kau itu, kepung kau ni, kalau belum nama ni jauh api habis ini, pak kecil, pak. Namun, kena kebaktian. Ya, kepelausan jom konsep